Bismillahirrahmanirrahim. Nahu Zaidun kal badri, yaiku sumpah lapat Zaidun kal badri, maknane utawi Ki Zaid kal badri iku kaya bulan purnama. Nahu jadi khobar mubtada mahdhuf takdirna ya hadza nahu wa huruf tafsir ha huruf tamyiz za kalim ismi isara mabni sukun maharofa jadi mubtada. Nahu jadi khobarna kudu ropa alamat ropana domah dhahira sajumlah mubtada khobar la mahalalah minal i'rab jadi jumlah ibtidaiyah. Nahu mudhof Zaidun kal badri mudhofun ilaih kudu jar al macerna kasra muqaddara ing atase akhir karena arah-arah harakati kayat. Zaidun jadi mubtada kudu ropa alamat ropana domah dhahira kaf huruf jar al badri majrur kudu jar al macerna kasra sajumlah jar majrur ta'alluqana ka inun. Mahal ropa jadi khobar mubtada tina lafad Zaidun. Sejumlah mubtada khobar mahal jar jadi mudhof ilaih tina lafad nahu. Fal badri maka utawi lafad al badri ismun iku isim lidukhulil kafi karena manjinge kaf alaihi ing atase lafad al badri. Nahu al malu li Zaidin yaiku sumpama lafad al malu li Zaidin, manane utawi harta iku kang den milik maring Ki Zaid. Fa Zaidun maka utawi lafad Zaidun nahu tarkibana nahu jadi khobar mubtada mahdhuf takdirna ya hadza nahu wa huruf tafsir huruf tamyiz za kalimah ismi isara mabni sukun mahrofa jadi mubtada. Nahu jadi khobarna kudu ropa alamat ropana domah dhahira sajumlah mubtada khobar la mahalalah minal i'rab jadi jumlah ibtidaiyah. Nahu mudhof al malu li Zaidin mudhofun ilaih kudu jar alamat cerna kasra muqaddara ing atase akhir karena arah-arah hikayat. Al malu jadi mubtada kudu ropa alamat ropana domah dhahira li Zaidin lam huruf jar Zaidin majrur kudu jar alamat cerna kasra dhahira sajumlah jar majrur ta'alluqana ka inun. Mahal ropa jadi khobar mubtada tina lafad al malu sejumlah mubtada khobar mahal jar jadi mudhof ilaih tina nahu. Fa Zaidin maka utawi lafad Zaidin ismun iku isim lidukhuli lami karena manjing lam alaihi ing atase lafad Zaidin bi fathi sini utawi lafad al qasam iku kalawan patah sin. Wa tukhtasulan den tang tuakeun ya wau qasam bil zahiri kalawan isim kang zahir. Nahu wallahi yaiku sumpah lafad wallahi. Nahu jadi khobar mubtada mahdhuf takdirna ya hadza nahu wa huruf tafsir huruf tamyiz za kalimah ismi isara mabni sukun mahrofa jadi mubtada. Nahu jadi khobarna kudu ropa alamat ropana domah dhahira sejumlah mubtada khobar la mahalalah minal i'rab jadi jumlah ibtidaiyah. Nahu mudhof wallahi mudhofun ilaih kudu jar alamat cerna kasra muqaddara ing atase akhire karena arah harakati kayat. Wau qasam jar Allahi muqassam bi majrur kudu jar macerna kasra dhahira sajumlah jar majrur ta'alluqana fil qasam anu dibuang takdirna ay uqsimu wallahi ay huruf tafsir uqsimu kalimah fi'il mudhari tadi parenta kudu ropa alamat ropana domah dhahira fa'il dhamir mustatir wujuban takdirna ana. Wau qasam jar Allahi muqassam bih majrur kudu jar macerna kasra dhahira sajumlah jar majrur ta'alluqana uqsimu. Wa tukhtasu lan den tang tuakeun ieu ba qasam bil zahiri kalawan isim kang zahir. Nahu billahi yaiku sumpah melapad billahi sepata ingsun demi Allah.
nahu jadi khobar mubtada mahdhuf takdirna hadza nahu ay huruf tafsir ha huruf tamyiz kalimat simisar mabni sukun mahrufa jadi mubtada nahu jadi khobarna kudu rofa alamat rofana dhamma dhahira sejumlah mubtada khobar la mahalalah minal i'rabi jadi jumlah ibtidaiyah nahu mudhof billahi mudhof nilai kudu jaral materna kasra muqaddara ing atas akhir karena arah harkat hikayat ba huruf jar Allahi majrur kudu jaral materna kasra dhahira ba qasam jar Allahi muqassam bih majrur kudu jaral materna kasra dhahira sejumlah jar majrur ta'alukana fil qasam anu dibuang takdirna ya uqsimu billahi ay huruf tafsir uqsimu kalimah fi'il mudhari tidak diperintah kudu rofa alamat rofana dhamma dhahira fa'il la dhamir mustatir jawazan takdirna anna baqasam jar Allahi muqassam bi majrur kudu jar macerna kasadir sajumlah jar majrur ta'alukana uqsimu sajumlah jar majrur ta'alukana uqsimu tadi fi'il fa'il atas sejumlah fi'il fa'il mahal jar jadi mudhof ilaih tina nahu wa alal mudmari lan ing atase isi mudmar nahu uqsimu bihi yaiku sumpah melapat uqsimu bihi manane sepata ingsun bihi demi Allah nahu jadi khobar mubtada mahdhuf takdirna ya hadza nahu huruf tafsir huruf tamyiz kalimat simisar mabni sukun mahrufa jadi mubtada nahu jadi khobarna kudu rofa alamat rofana dhamma dhahira sejumlah mubtada khobar la mahalalah minal i'rabi jadi jumlah ibtidaiyah nahu mudhof uqsimu bihi mudhofun ilaih kudu jaral materna kasra muqaddara ing atase akhir karena arah harkat hikayat uqsimu kalimah fi'il mudhari tadi parentah kudu rofa alamat rofana dhamma dhahira fa'il la dhamir mustatir jawazan takdirna huwa takdirna anna wujuban takdirna anna sejumlah fi'il fa'il mahal jar jadi mudhof ilaih tina nahu ba qasam jar hi kalimah isim dhamir baris mutasil mabni kasra mahal jar majrur sejumlah jar majrur ta'alukana fil uqsimu wa tuhtasulan dentang tu akan ieu tak qasam bil lafdil jalalati kalawan lafad jalalah goliban halekang kaprah lobana nahu tallahi yaiku sumpah melapad tallahi yaiku sumpah melapad tallahi manane sepata ingsun demi Allah nahu jadi khobar mubtada mahdhuf takdirna hadza nahu huruf tafsir huruf tamyiz kalimat simisar mabni sukun mahrufa jadi mubtada nahu jadi khobarna kudu rofa alamat rofana dhamma dhahira sejumlah mubtada khobar la mahalalah minal i'rabi jadi jumlah ibtidaiyah nahu mudhof tallahi mudhof nilai kudu jaran macerna kasra muqaddara ing atas akhir karena arah harkat hikayat ta qasam jar Allahi muqassam bih majrur kudu jaral macerna kasra muqaddara ing atas akhir karena arah ta qasam jar Allahi muqassam bih majrur kudu jaral macerna kasra dhahir sejumlah jar majrur ta'alukana fi'il qasam dibuang takdirna ay uqsimu tallahi ay huruf tafsir uqsimu kalimah fi'il mudhari takdirna uqsimu kalimah fi'il mudhari itu diperintah kudu rofa alamat rofana dhamma dhahira fa'il dhamir mustatir wujuban takdirna anna sejumlah fi'il fa'il mahal jar jadi mudhof ilaih tina nahu ta qasam jar Allahi muqassam bih majrur kudu jar macerna kasra dhahira sejumlah jar majrur ta'alukana uqsimu fala yuqalu maka ora den ucapaken opo lapad tarrahmani ay biqadil harfiyati tegese kalawan lapad kod kang bangsa huruf wa tadkhululan manjing ieu kode harfiah alal madi ing atas fi'il madi nahu kode koma zaidun yaiku sumpah melapad kode koma zaidun manane teman-teman wis ngadeg zaidun sapa ki Zaid
Nahu jadi khobar mubtada mahdhuf takdirna hadza nahu huruf tafsir huruf tamyiz kalimat misal mabni sukun mahrof jadi mubtada. Nahu jadi khobarna kudu rof alamat rofana dhamma dhahira jumlah mubtada khobar la mahalalah min al-i'rabi jadi jumlah ibtidaiyah. Nahu mudhof qad qoma zaidun mudhof nilai kudu jar alamat jarna kasrah muqaddaro ing atase akhire karena arah harakat hikayat. Qad huruf tahqiq qoma kalimah fi'il madi kudu mabni fathah dhahirah. Zaidun jadi fa'il kudu rof alamat rofana dhamma dhahirah. Sajumlah fi'il fa'il mahal jar jadi mudhof ilaih tina nahu. Wa alal mudhari'i wallahu alam bisawab.